Roki, daj gas! Daj, da slišimo to, mam. Hadouken! Gremo z značilnim nemškim taksijem. To je un taksimeter, ki ti dušo vadi. 6 evrov je štart, 2 evra je na 9 km, tako da pripremi, prijatelj. To je 30 evrov takoj. Please, you have a lot of prostitution here, I see. Yes. How much are they? Nowadays it is a little bit expensive, but from 50, then 50 euros up. 50 till sometimes 100, 200, 300. So it depends on how long. My friend is quick, 5 minutes. How much? It doesn't matter. Doesn't if matter. he is quick or not quick, Okay. 50 euro. 50 evrov, 50 euros. Ok, zdaj smo plačali 46 evrov pot od hotela. Okay. No problem. Thanks It's a lot. okay, Azizi. You want receipt? No, take it for yourself. Thanks a lot. Okay, no Ajde. problem. Bye-bye. Uživaj, Have a čao. nice day. Ćao. Idem še ja. Ajde, baj. Čovjek je zaradio. Pravo, najbolj račun ne rabim. I u džep 50 evrov. Ja. Rok, prišel si v Dream World. Jaz mislim, da Ja, elektrika je zate, le. Ja. Evo ga, To že čaka, le koliko jih je. To so vsi rabljeni, čakajo na Dinota, da kup kaj. da kupim. Jaz sem prišel sem, da te prepričam zdaj. Ajmo. Samo denarnico prepričaj, to je problem. Evo jih. Glej. BMW, koliko hočeš. Koliko stane? BMW M135 X-Drive, letnik 2020, 22 000 km, 39 tisoč evrov. Novo. 28, 29 evrov, 30 tisoč, evo ga. 27 500, letnik 2021, evo ga. 30 evrov pa imaš električnega. Pa imaš tukaj svašta. Fuck, kaj je avtomobilo. Pa še noter. Pa čakaj, da si bil kdaj tle? Saj sem bil jaz te. A ja, bil si. Let sem jaz bil. Pa tam. Jaz sem prišel sem gledat. Le koliko je Itrio. Ja, jutrio. Pa enega je blok še enkal. Kaj is the future? 33 evrov, letnik 21. Letnik 2019, 15 evrov. 16 evrov, 22 evrov kabrio, 2020 letnik, ni pod 2018, 2019, evo ga, tega bi jaz imel. John Cooper, prijatelj, lega. 2022 letnik, 14 000 prevoženih, 34 evrov. Tole bi jaz imel, evo. Evo ga, še enega tukaj za 30 evrov, stari. Works. 2020 letnik, 40 evrov prevoženih, 30 čukov. Jaz ne vem, če sem v lifeu videl toliko avtomobilov na enem kupu. Sploh pa enaki. Tako, avti so po 2-3 leti stari, 20, 30, 40 evrov prevoženih, že mena. Lega, to pa je Hondica, leto. To je pa una Hondica E. Hello, my name is Dino. Hello, my name is Oliver. Oliver, this is your car. Yes, it's my car. Honda, what's the name? Honda E. Honda E. Honda E. How long do you have it? 2020, 3 years. You bought it new? Yes. And tell me something about this car. It's a rear-wheel drive car. Rear wheel, zadnji pogon. The engine placement is here, Nice. so you have a short back room. Okay, engine is inside. It's here, yeah, rear. So you drift? Ah! Not really. No, yeah. It has 154 horsepower, Stop but over 300 newton meters of torque. Oh, so it pulls So it's 0 to 50 kilometer per hour is very fast. very fast. Yeah, electric power. Yeah. Yes. What about range? Range is not so good. It's not so good. It's a very small battery. But for the city, is it enough? In the city, I go one time a month to charging point. Okay, gotcha. Can you show us inside? This is extra Okay. It shines. It's leather, brown seats. leather. Okay, and I see wood. In Looks the like middle, wood. Okay. it's extra. Handrest. But this is very interesting because there are cameras on the sides, and there are no mirrors. So Not this only is. there, you can film here. Oh, really? Up. Oh, nice. Wow. The rear mirror also. And it still smells as new. I can smell it. Okay. You take care of it. 23,000 kilometers. Okay, not so much. I have decided to use bigger rims, So it. wheels. So it's 20 kilometer less range. Okay, yeah, because like this, the looks. The look is very The good. looks. Yeah. What's the price of this car now? I think 28,000. 26. Thank you very much for this. If you're interested Yeah. for this car, I have a Yeah. YouTube channel named Urban Mobility. Evo, prvo kar bomo zagledali tukaj v tem BMW-ju je
Cafe Racer, čeprav meni te cilindri niso toliko všeč, sam gledaj, bi tudi vozil, bi probal, ne. Nič, evo ga, to je to, čaka nas pentlo, tablice smo že dali, no zdaj ste končno ugotovili, zakaj smo prišli sem. Rok je kupil spet novega BMW, in sicer Z4, nič sam ne vem, kjer letnik, vem sam, da je unta močen, to je recimo meni všeč avto, tega bi imel, mislim, ne bi je za meni za 2 jurja, ampak tam je hud roadster, M40i. Situacija je taka, prišel je pač prodajalec, smo se pogovorili v angleščini, čakamo račun, da poberemo avto. Ok, zdaj smo pa prišli gor v drug štuk. Zdaj ima pa svašta gor, gled to, sam bire. Gled to, mini so gor, kar na tisti klančini gor. Kva jih je? Tale je lep avto, M2 mi je lep, ful. O, evo ga, sivga, evo ga. Glej. Gled to, gled koliko je. Sam res barvo zberem. 51 tisoč evrov. Gled, rdeča, črna, siva, 46 evrov. A je to čist rdeča ali je malo tako že? Ne, rdeča je. Ha? Sam zaradi teh luči. Ni ta moča, ne? Jaz se ne bi branil, tudi 3-0. Tole bi recimo, če bi kdaj, zraven S2 jurja, če bi kdaj ful denarja, gled zadaj. Evo ga, zdaj, ta barva je huda. Ta je pa brutalna barva. Ja, to ti je v bistvu satin siva. Ali skok? Glej, zadek mu je top shit. No, zdaj imamo pa tukaj še eno kolekcijo, M4. Tudi lep, ful lepa barva. Ful lepa barva. Tukaj imamo še enega rdečega. Se pravi, če ne veste, kaj je Alpina, Alpina je hiša, ki predeluje BMW, ne kot M, ampak ni M. Se pravi, BMW, Alpina vzame motor, najmočnejši, in ga predela po svojemu standardu. Enega manj. Ne more predelati BM-a, ki M je že predelan, oziroma... M550 vzame tega, ne? Ali pa, ne vem, 340, malo manj ima konjev kukar. Ampak, a veš, je pač jaz se spomnim že v 90-ih, ko se rekla Alpina. Alpina je bila tako nekaj posebenega. To je pa navadno. Barva huda, modra. Glej, tole na soncu, veš kako izpade. Še en M5. Tukaj lahko prav zbiraš M5. Ok, tukaj imamo pa celo floto minijev, se pravi, gor po klančini greš v drug štuk, po strani so pa parkirani večinoma kabrioleti mini. Tok minijev na enem mestu še nisem videl v življenju, sploh pa kabrioletov. Tako da vice, na čem nemška politika, ekonomija sloni, se pravi na avtomobilih, in tega je tok. No, ni čudo, da je vse po kreditima, pa vse se menja, ker za Nemca leto 2-3 je že staro. 2 leta avto, oni to menjajo 3 leta, menjajo. Kje si bo on zamislil, da vozi 13 let star avto? Koliko jaz? Spet Z4. Evo jih Z4. Z4. Dvakrat toliko Z4, kot pri nas na avto. Ja, jaz jih nisem videl. Ja, na enem mestu. 41 evrov. Ko si ti prišel po enega, nisi jim nekaj škode naredil. Ne. Pazi na to stran, gled to. Gled še to stran. Gled to barvo lepo, ta mi je všeč barva. Prav seka ven, gled, to bi jaz imel barvo. Ampak gled tole je 8, tole je pa special. To je pa nekaj special, vidiš? To je pa čist nekaj novega, oziroma novega pač drugačnega. Pa pa tle Grand Coupe, tele 6, ne? 8 celo, kaj je tega, si ti nor? Si ti nor, gled koliko je tega. Gled tale, ta je pa čist nov. Gled to kabrio ti spet tukaj. Kaj je tega, gled tega rdečega. Sam da je živa rdeča, živa modra, lepota. Gled zadnji ena celo drugačna barva, zelena. Gled to barvo rok. Gled, kva je tukaj siva. Wow, lepe stene, prav prikazuje mini. Puh, pa je pa še druga vrsta, še tam dol. Gled, še v zadnji imaš. Saj ne vem kam, da se dam. Ludnica. Pet gremo pogledati, kako izgleda od zgori. Gled, gled. Čakaj, gled to. Ha? Ta je hud. Kva je to T? Lepa barva, ja, lepa barva. A ta je kaj ema, kva je to? To je kaj moja grafična kartica, TI. Kar sem se začel spraševati je, kaj so te škatlice? Kva je tole? Alarm, karkoli. Eno so ključi. Ker je toliko veliko avtomobilov, zdaj si pa ti predstavljaj, kakšna bi bila organizacija s ključi. Tako da pri vsakem avtomobilu je taka škatlica, kjer so not spravljeni varno ključi. Ok, zdaj smo si ogledali, čakamo na papirje. Med tem časom bomo pa šla nekaj popit. Sva pa v nekem centru, kjer imaš svašta, celo Bauhaus je zraven.
ko poznamo pa neki Hofner. Pol ure kasneje smo na pijači, čakamo BMW, da se spomne, da nas pokliče, da prevzamemo avto. Ura je 12, zdaj pa vprašanje, kdaj bomo štartali. Dejansko smo mi v Hamburgu, to je 1200 km stran. In moramo se pripeljati tam. Tako da danes bo spet pester dan in noč. In spet bomo neprespani. Evo ga, Hans je prišel. Papiri so pripravljeni. No, I think from the company. Kaj je Roki? Ja, kdo? Končno. Vidiš, koliko si bil mukah, a? prestran za džabe. Ja, škoda vseh teh sivih las tvojih. Bož, da smo šli v Red Street. Ja, boš. Tenzija Zdaj lahko greva, sprostiti. ker zdaj je končno. Zdaj si sproščen. Če ne bi svoje oddelal dobro, veš, Ja. pa se pa grdo govori po Hamburgu. Ja, gre zdaj ven, nam ga bo pripeljal, prevzel bomo in pičemo pa lahko v kući. Rok je rekel, da gre all in, da tole ni na ključe, da je ta avto tle in pač, da bo nasleden tale bil. To ne more biti na ključe. A ne? Tole, A ne? se pojav takega hočem imeti, ne more biti na ključe, sorry. Sam si res skromen. Rok, to je pa nekaj tiho za tebe. Zdaj kot za ribo, lej. Evo ga, konjenica spodi. Itak pod plastiko ne vidiš nič, ampak M-Performance. Novo, brale, novo. Ne vem, če so kaj šraufali. Če kakšna vezna stena bila zamenjana ali pa kaj. Ej, dober so Maxi Brill uporabili. Pet pogleda. Tukaj ima šasijo. To so oni stari moj preštampali. Se vidi z roko. Zikar, da kakšni mehankarski šoli za prakso so preštampali tole, a veš. Nabile cifre. Roki, kako se počutiš? Vzhičen. Vzhičen, a? Ja. Koliko časa bo trajalo? En dan, pol dneva? Upam, da danes do večera. Everything good? Yeah, perfect. Okay. Vielen Dank auch. Thank you very much. Thank you. Have like a nice this. trip back home. Yeah. Thank you. Please go to google.de and leave a reference for us. Aha, yeah, okay, for okay. Marco and me. You Okay. can write something. okay. Very nice and, stuff. 5 stars for us. Yeah, I'll give it. Ej, ne bomo mu dali zvezdic, ker nismo dobili niti za 5, niti za jez, za džabe, nič. Vse je ponudil, takrat, ko sem prišla. Se bi, če bi... Vodo brez gasa. Ja. Gas že stane. Je rekel Rok, upam, da ima 20, da ima poln tank. Pa je rekel, 21 litrov imaš. Ok, da vidim malo sedeže, kako to izgleda. Brand new. Daj, strih to dol. Prvič, hajde. Prvo, takoj brez strehe. Ja, sem... Takoj foliranje. Takoj. Takoj. Zapneva. Tako. Možda se selimo v Hamburg. Ok. A vidiš, kako je to? Rok rabu si je neko 6-7 let, da si dojel, Prepričevanja. da je Roadster najboljši. Prepričal. Nič, počasi pičimo. Ajde, da bom prišel jutr do enkrat. Dam. Sedež. Kva se je tukaj le počelo. Ma, filanje, pa to je... 3 months later. Čak tukaj, ker so kakšni fleki. Roki, už koliko imaš še lufta vzad. Pa kam boš ti s temi koleni, čelo božji? Glej, koliko se je nabol. Pa ni to go-kart. Je, ti si meni skozi govoril, da je to go-kart. Ja, ne vem jaz za tega bomo še videli. Upadel sem noter. Fancy. Fancy. Ja, ne, Hud mi je avto še. nisem vesel jaz. Ljubljana, Slovenija, prijatelj. 11:20, 1209 km. Google je rekel prej 12 ur, ta pa 11:20. Zakaj? Zato, ker BMW-jaš hitreje vozijo. Zato, ker je manj guže zdaj. Ne. BMW-jaši pač hitreje vozijo. Roki, daj gas! Daj, da slišimo to, mam. Ja, to je bolj jadno. Ok, Roki, kaj če bi malo nakazal štart na to? Smo dali plus? Ajde. Se kar prlima, prijatelj. Kar prlima. Ajde, stisnem ga štart na cesto. Un tipičan BMW zvok. Up.
Hudo. Idemo. Avtocesta. Da ga lahko tle razpališ, koliko hočeš. 80. Pa ja, To ni koliko ima to končno sploh? Ja, 250, da ne vem. Omejitev. Daj mi povej, kako to, da si kupil ta avto. Ja, zato, ker sem ti rekel, da moram. Ok, a pa to se ti dolg časa že govoril. Ja, končno sem pripričal. Dolg časa rabim, ampak si uporan. No, vidiš. Se pravi, mi smo kupili 2019 Letik Z4 M40. To je 3.0 i6 340 konjev. Zadnji pogon. Vse imaš res. No, nekaj sem se pa le naučil, ker s tabo A si bil se veš, družim. aj? Ja, ker se s tabo družim. Drugače, avto je narejen pač za drugi, tretji avto, za uživancijo. In s tem avtom nimaš kaj prevažati raznih pralnih strojev. Pa tega, edin kar se vozi zraven je ženska. Tako da je mes kar izstopil zdaj. Ja, že štav je, Evo, počelo je, tako da pravi nam, da bomo prišli dan ob 12. Ampak jaz mislim, da bomo midva prišla sred noči oziroma v jutro. Ok, pozabil sem te vprašati, koliko kilometrov ima ta avto? Ganz noje. A ne? Ganz noje 32.000. 32.000 kilometrov, koliko je pa stal? A koliko denarja? Ja. A to se pa ne govori. O ceni se pa ne govori. Pa rekel tam nekaj, pod 50. Pod 50.000. Med 45 pa 50. Ja. Mi smo v Nemčiji, ne? Pokomito je 120. Šli smo pa 210. Pa še se je vrtel. Tako da ta avto naj bi šel 250, pa ima pa blokado. Ampak ti avtomobili itak niso mišljeni za avtocesto. Ti avtomobili so mišljeni za twisted roads, mountain roads. In dejansko to prije do izraza, ko daš streho dol in greš v ovinke. Evo nas, ustavili smo se na Petrolu, oziroma na nekem njihovem Aral servisu. 343 km do Frankfurta. Se pravi, od Frankfurta je pa še 800. Tako da se še začelni. Koliko je cena? Kaj bomo izbrali? 102? 95. Ajde. Da, ni arbajta. Ta njih delanje, vidimo ceno, koliko je. Ja, se ne vem, zakaj to sploh daš gor. Tako da si kirurg jebote. Ja, so te modre barve, baš. Ajde. Ok. Cena je 2,37 €. Ima se, može se. Jaz sem kar poln. Pa se mi da bo mogla še tankati do doma. Tako da tole bo kar šlo. 45 litrov, 110 € slabih. Tako da bomo prav videli, koliko bo zdržal en tank. Evo konkurenca. Glejte, Nemci furajo dvojka kabrio, dizel. Kada pržgal vse savc zamolkli, a veš? Kaj je, huvarja? Pa se saš, Tako, za šalo 260. Šla sva največ 267, rok pravi, da je to blokada. Tako da ta avto brez blokade bi šel 280. 100%. Je pa fora, da je ful udoben avto in se vidi, da je tudi teren za avtoban. Normalno se voziš, nič ne skače, pa streha je dvojno izolirana, tako da ne slišiš toliko vetra. Se vidi, da je to bolj, kako bi rekel... Jaz ga slišam ful sam. On ga sliš ful, jaz pa ne, nekaj sem navajen take avtomobile. Roadster za mal višji sloj, oziroma mal višji, za sreden sloj. Ker višji sloj je pa že Carrera pa te fore. Še višji sloj pa Bentley pa te fore. Tudi to smo že videli. Glejte, Nemci furajo dvojka kabrio, dizel.
kada pržgal vse savci zamolkli, a veš? Kaj je Hooverja? Pa se saš, Tako, za šalo 260. Šla sva največ 267, Rok pravi, da je to blokada. Tako da ta avto brez blokade bi šel 280. 100%. Je pa fora, da je ful udoben avto in se vidi, da je tudi teren za avtoban. Normalno se voziš, nič ne skače, pa streha je dvojno izolirana, tako da ne slišiš toliko vetra. Se vidi, da je to bolj, kako bi rekel... Jaz ga slišam ful sam. On ga sliš ful, jaz pa ne, nekaj sem navajen take avtomobile. Roadster za mal višji sloj, oziroma mal višji, za sreden sloj. Še višji sloj pa že Carrera pa te fore. Še višji sloj pa Bentley pa te fore. Tudi to smo že videli.